Vítajte na YouTubeovom kanále Relácie Čudo, moje meno je Janko a dnes hráme Mirror's Edge. Túto hru nehrám len tak pre nič za nič, budeme ju mať v rozdávačke na našom facebookovom profile, odkaz na náš Facebook nájdete pod týmto videom. No a pokiaľ chcete, tak budete musieť číhať na to, keď je tam kľúč k tejto hre, alebo kľúč na aktiváciu tejto hry. A myslím, že bude na Origin a dáme, takže zatiaľ si pozrieme nejaký veľmi príjemný gameplay z tejto hry. Má to byť akási ochutnávka toho, čo v tejto hre môžete robiť, a vidíte, že prezentácia aj po grafickej stránke je naozaj veľmi slušná, takže poďme sa do toho pustiť. Hra vyšla v roku 2009. Momentálne hráme hneď prvý level prvú úroveň po tréningu. Ten som preskočil. Vy to určite nerobte, ak budete prvýkrát túto hru vôbec mať spustenú. Ja som ju prešiel už asi 3-krát. Hlavnou hrdinkou tejto hry je parkouristka alebo doručovateľka Faith. Vidíte, že hra má naozaj veľmi peknú grafiku. ,80% času v tejto hre budete takto utekať. Takže ak očakávate nejakú brutálnu akciu, tak vás musím sklamať. Môžete samozrejme zobrať aj zbraň týmto policajtom, ale nič vám to nepomôže. Hlavne keď už tam není do koho streliť. Hra vás nenúti, aby ste nejakým spôsobom strelali. No, zdrháme. Áno, ktorý parkourista si otvorí, respektíve zvolí otvorené dvere? Ja. Teraz ste videli hlavnú postavu tejto hry v odraze skiel. No myslím, že toto bola veľmi krátka ukážka, tak zdáme ešte jeden level alebo jednu úroveň. Pomocou takýchto filmíkov animovaných sa dozvedáte niečo o príbehu a niečo o samotnej Faith a jej rodine. Myslím, že už
V tomto leveli pôjdeme za jej sestrou a okolo nej sa to bude celé točiť a celá tá konšpirácia sa bude odhaľovať. Anyways, it's 56 West Arlen Drive. Tell Lieutenant Miller. Copy that. I'll relay the message, Officer Connors. Thanks. Connors out. Hello, sis. You there, kiddo? Hey, Mark. I bet you're listening to the chatter. You know me. Try and get some sleep. It's been a rough day. Gonna put the word out tomorrow. See why those blues got itchy trigger fingers. I'll drop by later, okay? And don't chuck that pizza. I like the toppings. Matured. Yeah, I know. See you, Mark. Shots fired. Repeat, shots fired. All units proceed to 56 West Arlen Drive immediately. Proceed with caution. Kate! Presne, takže ideme za segrou. Where are you? Kate, where are you? Hey. Mark, You off? just get on comms and track me. Almost there. Well, anytime you'd like to tell me where there is and what the hell you're doing, feel free. It's my sister. Okay. I'm gonna see if I can figure out what's going on. Give me a second. Potenciál Unrealu bol celkom využitý v tejto hre, ako vidím. Rozhľad je naozaj veľký. A hru mám nastavenú na najvyšších možných detailoch. Aj so všetkými filtrovaniami textúr a neviem čo všetko. No, to som nevychytal. Ten pod je elektrický. Okay, Drake says there's been some heat on West Arlen. Hope's place. I guess that's where you're headed, but be careful. I'll tell him what's going on there. You know he was running for mayor, right? Finally, someone who could actually make a difference in this place. Pre sú použité naozaj jagavé farby. Vo veľmi príjemnej kombinácii. Dva gombíky a na tak vysokú budovu je celkom odvaha. Kate? What are you doing here? What happened? Did you... No! You don't recognize him? Should I? It's Robert. Robert Pope, friend of Dad's. Shit, that Pope. He called me. We hadn't talked much since I joined up. He had a break-in last week. He's still a campaigner. Don't you read the news? It's not news anymore. It's advertising. He was running for mayor. So the break-in must have really spooked him then. That's what I thought. But it was odd. He told me about the break-in, asked me to come, then asked after you. Really? I haven't seen him for at least 10 years. Anyway, he was alive when I got here. Just sitting at his desk, writing. Everything went black. When I came to, he'd been shot. And I'm pretty sure it was with my gun. There was a book on the desk, a diary. It was gone. I'm sure there was someone else in the building. Left my radio in the car, haven't had time to phone it in. Come on, come with me. I'll take you somewhere safe. This isn't the time to run. I'm not like you. Running will just make me look guilty. You think this was an accident, Kate? There are no accidents in this city. Someone wanted him dead and wanted you to take the fall. Help me, Effie, please. You've got contacts. There's gotta be more to this. Something he knew. Something he wanted to tell me. I can't get involved in this, Kate. You know what I do. I just can't. Blue's incoming, Faith. You might want to be outgoing right about, now. I'll see what I can do. If this goes down badly,
nice. Get out of there. Now go! And Faith, thank you. Moc sa nepodáhľa teda. Shit! To si akože prekvapená. Posledné 2 minúty nepočúvala nič iné, lenže idú policajti. A teraz je prekvapená. Toto si už presne nepamätám. Všade majú Dell monitory. Aha. Nie. To si nemyslím, že by si vyskočila, Faith. Nech už si akokoľvek zdatná. Prísť na to, že som... Aha, dole. Snažím sa. Si musíme aj oddychnúť trochu. Ešte vy ste mi tu chýbali, fakt. Asi neviem, či mám ísť tu na vyššie, alebo skakať na hento. Takže asi tam vyššie. Takto to vyzerá, keď zomriete. Ale checkpointy sú pomerne dobre rozložené. Stlačil som nechtiac alt a ona sa sama pozrela na tie schody. To znamená, že keď neviete kam, tak stlačíte alt a on vám tu ukáže cestu. Problém je, že celkom agresívnym spôsobom. Dobre. Kde sa kúkneš teraz? Dobre sa pozor... Jaj, už viem. Dobre. Moja chyba. Zabudol som, aké pohyby máme k dispozícii. Super, no tak nič. Už som myslel, že bude pokoj. Hra má podporu aj physics.
ktorú zapracovali sa nezaže nejak 2 roky potom, ako hra vyšla. Ešte sú v každom výťahu len 2 čudlíky. Yeah, you can breathe out. Damn, what a mess. Can't believe Pope's gone. Shit, man, this damn city. So you know him, huh? Well, you sure opened a can of worms on this one. Take the bridge across the avenue and head for Centurion Plaza. Picking up squad cars moving in on you. You ain't got much time. No tak. Je tu dokonca aj spomaľovanie času, ktoré som pustil naozaj v extrémnom okamžiku. Veď idem na plazu. Bude. Sa chcem trošku pokochať. Scenériu. No, ja to ani neviem. Z modrej do rúžovej. Dobre, idem. A máš to. Jedz slimáky. Prepáč. Physics je aplikované napríklad na takéto zástavy. Človek si nemôže ani pokecať. Všetci sú riadne slepí. Aha. No a blížime sa ku koncu dnešného gameplayu, takže ak máte o túto hru záujem, príďte na náš Facebook a my tam kľúč k tejto hre v najbližších dňoch dáme zadarmo. Takže zatiaľ sa majte, moje meno je Janko a hádam sa uvidíme čoskoro v ďalšom videu. No word on what's got the Blues so trigger happy, but I'll keep on it.